Mwanshumu bono na gukwaniria ndonsi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kichini kukwariganiya semesa ya mangana majya nyarugo kumanyigati ya rito abireto kukwariganiria kurwa semambia lenge ntambe kwa Chinsa chiga bono chia bono marogoba litukeriganiria ijuma sariki sana na momutenyo motangani omwaka bwechiri bubere na merongebere ne tatu na mange habereka okolekana ayaseri bongo chigo kumanya na kugosansamuranira asemarogoba ya bono bunabali kibeto aberako yasangiriria kono Chinsa mochonsi imene isiko yorgongo rwa gusinyira bono litoko bwatera nere gotera somuntu wemanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta litanganike gimatera mangana yo senchira yoko ya chuta na yando musacho babutoira abana baye baberemetwe kyobe ginyabite sub location masige istibo basi Kisii County ninki bakora go sento komanye watoto wake alikuwa anatembea na wao hakuwa na shida na wao, lakini kwa leo ndio hatujui ni kipi kimetendeka. Wakulima wengi hawatumii mbolea zinazofaa kwa sababu ya bei ya juu. Amayia baremieri kiasa bagambye likonyaro kwenyorera moyo mu DCC county ya Kisii Wilberforce Kilonzo ote. Every ministry is going to give us timelines on the priorities that we have set in our manifesto. Aba waziri go ikamobeka tenene ali moroberetia sogo ikirania magendero teviro murai wense William Ruto. Asa yamona yanda mange bono mwancho moligeri saranso ikebono komanya senchira yobo ekiranu Chinsa Isato chiabono margoba iritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha konyachaka asemesa ya mangana mayani gotoko chaka no robot rowe chania korwa sensemo ya kiobege gotoka Chinsemo chianya macha se bunga ya masige ase wodi ya masige bunge ya bobasi ase county ya Kisii asomo sacho yo mabono aimukege tambokero nakoba Kenya abana bayi babere nakoba butoro mutwe asenseme yo akero mungno ekonyora achire kwerigeria egento gyatgamenye benseme yo bayichane tekero mugako ibono aimukege tambukirekyo nakobutura abana baye babera bake emetwe asenseme yo omurikeito Brighton Makori nigekira na asenseme yo nagotwariganira roboti rokobwatia Amakumia nebirage niyo bwendete kwene kiwa sorongo rwa Gusii aya nigagoja magiga yo mosajo yo moko baitabana baye lituko lya lero ko rwa sekenyero ya kiobegi yigutuka se sublocation ya Nyabite egodi ya Masige East ko rwa se ebunge ya Bobasi kaukwana mamo mwabo omukagero uyu onyaraga kubekubyara magega yokorege korwekyo egeratebiruna omwana waye konye nigabwato mochando bwobongo yeye ni mgonjwa alianza kugonjeka kolengana mamo mwabo nigo batemire koiro mukagero ya sinyagitari kolende boigaskonyora bahiranira se ekanisa tena tukaanza kuangalia sasa si tutaenda hata kwa maombi tukaenda kwa maombi anyaraga kwerera na kibabuka tulitengeneza chai saa ya asubuhi alikuja kaa na bibi yake na watoto sisi tulikunywa chai pamoja kumaliza nikamuuliza Nelson tutaenda church jioni akaniambia wacha niende ninyolewe ndefu alafu nikuje nikamwachia mtoto tukaacha hapa tukaenda kuchuna chai huko juu. Sasa vile tulienda tukachuna, kuna mtoto mwingine ambaye ni mdogo hivi hawezi kuniacha, lakini leo aliniacha tu hivi kidogo. Sasa ndio yeye nilikuwa nauliza ameenda wapi, kwa nini hajakuja hapa. Nikamwambia tuma huyu mtoto mdogo aone kama girori na vikeli yako wako nyumbani. Mtoto akakuja akasema awapo. Omusabu County Police Commander Kemboi Kibukerui korwa senseme yo nigobono anyarire kako kwanira igoro yengana eyo. Leo asubuhi kulikuwa na tukio ambalo lilifanyika hapa Kiobeki. Mzazi mmoja aliweza kuua watoto wake wawili wa miaka 2.5 na mwingine wa miezi 10. Wakati tulivisit ya scene tukakuta kwamba amekata kichwa, na mmoja amemkata shingo na mwingine amemkata kichwa.
Atebruna obotuki nigo bwachakire iri kwene kingikirira enganeyo asomokagiru yanyaraga kobeku biara asabana abunyagosira banyara bakwiru ikasengendu ya Nyamache. Polisi walichukua hatua haraka na wakaweza kumshika huyo suspect na already ako under our custody. Kutoka hapo nafikiri tutaenda kufanya uchunguzi tujue kwamba ni nini iliendelea. Tutaweza kuchukua hatua ambayo inawezekana kulingana na sheria. So nafikiri sasa tunasafirisha miili ya watoto wawili kuelekea Nyamache hospitali moja. Nganyariga kuboli abamenyi ebensemo eyo na kerwabato mochando buno yo gwa koroboti ile serikali komanya obokongu obwo. Ndio ile report tunapata ya juu kwamba tunasikia kwamba huyu baba wa watoto kama hapo na mental case. But sio kazi yetu kama polisi, I think hiyo itakuwa established na madaktari tuweza kujua nini kinatendeka. Asanteni sana. Na wananchi wa Kiobeki nasema pole sana. Na kama kuna shida kwa wananchi nafikiri ni mzuri kuongea. Kama kuna shida inaendelea ni mzuri kuongea. Ndio kuchukua hii sheria mikononi na kukata watoto ambao kwa innocent ni mchungu sana. Umwe msie we wodi eyo boigo niga ikasenseme eyo na kuhikeli egekoru ekyo. The preliminary reports that we are getting from the resident here is that the main suspect is the father, who is suspected to be suffering from a mental condition yet to be established. But those are the sentiments from the residents here. Boigo niga nyarire gakuboli abamenyi ekerwa mayeto montabwa tomochando gwaka oroboti. Nimesikia huyu jamaa alikuwa hospitalini for 2 months and he recently came out. I think the family should have taken precautions. Nyakinyoro boigo benseme inigo bandete gutwara mochano monene ekero bakumia hasengane yungi kirira lingane ligo koreka anekero mosajo yuno ekabato mochando bwobongo konyago tara na bana baya sinjira engia. Watoto wake alikuwa anatembea na wao. Hakuwa na shida na wao, lakini kwa leo ndio hatujui ni kipi kimetendeka. Guripoti rigetoseni Candice TV iredariane Brighton Makori. Yamono muri kito Brighton Makori asoroboti orogo ichania asenchira yobo ikirano bono gotigana nayo nigo bono abagambi banyora maigeri ritukuria rero imeyo muchobo songensemo ya ATC omujega bono bogokura wa nomokonyi bo mu county commissioner Wilberforce Kilonzo nigo chinga kyechi abagambi bono banyara ko igwo segeta konene abwasi baguchikuboria bali mikuro chinsemo kwene kibuna nkweri kibale kobagati ababaria bagochigokonyeka ekira serikali gochikobwata ka moyo yeri golijenso muri kito Josephat Amise nigekira na senseme yonna gutwariganira roboti rokobwatia bono nigo abale mikuru county ya Kisii babo ligo belikie amona bagambi babo ligo chikwenyorera oboyo bweligo lirike obochiko babo kwenanwa amone serikali enene ayangorengana no deputy county commissioner bwe county ya Kisii Wilberforce Kilonzo. Kwa hivyo siku ya leo chiefs walikuwa wakionyeshwa zile forms ambazo watatumia kuwasajili wakulima, na pia wote wamepewa tablet ama kifaa ambacho watatumia. Assistant chief wote watakuwa tayari kuanza kuwasajili wakulima katika county yetu hii ya Kisii. Mpango huu wa serikali kulingana na vile ambavyo rais amekuwa akielezea ni kwamba serikali inataka iweze kuleta mbolea kwa bei nafuu na pia kwa lile duka ambalo huyu mkulima huwa ananunua mbolea yake. Na sababu kubwa ya serikali kuingilia mpango huu wa mbolea ni kwamba ingetaka mkulima anunue mbolea kwa bei ambayo haitamuumiza, ambayo itamwezesha kuweza kupata faida kutokana na kile kilimo chake. Kilonzo niga yakwana aya asa magacho ATC aso musangirekano monene uyo baleta abagambi bonsi me county ya Kisii ilio kwenda na amaigeri ayo chinchira baguchikoba bakolikia abalemi asa chinsemo asa boigatebire okubura ko bwoyo bwekerengo geisaine na bwanene boireire omochando bwokwera nanse kwa ligesa ase migondo y'abalemi. Ni kwamba wakulima wengi hawatumii mbolea zinazofaa kwa sababu ya bei ya juu, na serikali ilichunguza ikagundua kwamba kuna wale wanaitwa makateli. Mara nyingi wamekuwa wakiagiza mbolea
ama wanaficha mbolea ndio bei iweze kupanda, waweze kupata faida kubwa. Na mbolea inapouzwa kwa bei ya juu, ni wale wenye pesa tu ndio wanaweza wakanunua. Na mashamba mengi usipotumia mbolea utarajii kupata mavuno ya kwa hivyo hii imeletwa ili kuwezesha wakulima wote kupanda wakitumia mbolea ambazo zinafaa. Kulinde mbarabia baguseba kuchikwelikia asomurobelio bwokonyora obwoyo aseligolirike. Form itahitaji jina la mkulima. Miyamuno humurikito Josephat Amisi hasoroboti rwa senchire yoboyekirano bonogo tigarane Josephat Amisi igoto ikago ikase county ya Nyamira sitokomerano murikito jobo mahange oyogo tumanye buno mubunge korase bunge ya kitutuma sabase county yo igoli tukuri arero akareta rogochia ase chiwodi asogote buno na watemero beli miya yogo chikurwa obokore wiseno chiwodi chionsi wanchiri ya konde wensi gotayo nigataragati chiwodi echongamone wodi ya kemera wodi ya gesimana wigona magombo asate abune beli yaye no kurobo koledi wanchiri ya konde wensi gotayo nigo omubunge okitutuma saba Cliff Ombanegisairo atabokia omoroberi wo gosangereria ebirengero by'abamenyi igoro ya magenderero asata arira chiwodi chia gesima magombo na kemera ena bete namba 1 chiwodi chonsi na inu iyonko babeka namba 1 inu mwensi egachi okuganikwa abamenyi nokuagacha gwachi abisi chaba chief elinde gotingia oborendi mutare ko ngobisi tugare iga naba assistant chief babo ne holie bo kango bone tuga ikara step into bikoneteki bire borongi kumatororo police post ali toro mpaka go Kisii county otobega ali ase shooting range ya lenge to police post yoro inde security tebengia kati yeito na Kisii county la okuagacha gwechipara okobeko gwechistima negachi magenderero abamenyi bensemeyo baganetie kiandega erege sunteime estimere secondarime na ne chiro saria asando si bistima takalo tigendo kiege enjira nere kurwo mugonjoro yabwatanya chichi ya marambiri ya mituga yasoka mate kurutimo tia nyarozati bari byo gache karusuka ngorosubire ya nakorosu kunonye tebensemo yomorero na tebirensemo yekisemi tonyore model school ensemo yende mamusaba amurekere abasae nabo igosuguma emiswada yokorenda abaremi. Now this is my wish. Create employment for us. Look for a place where kwende structure nkeigo evijana na biko karaki na biko nya gusambereri. Toes funds torosie bintu byeto tonere constituency yenyene necheisiko. Omo MCA bwe wodi ya kemera James Matinga nateba nachikobwatirana no mubunge okitutuma saba elinde koreta amagenderero ensemeyo ambeyemo ongote yomo shiminga mbiyamono asengenjo abarange irigocha momotebi ningi motagetacha abakorere mbobakara osembya asasa bu mubunge kobeka estima na kuwagasha chisukuru echichibwate chinyomba chyoboraro omonto nkwegwanirari oje torigiribaga tokwane muna bakemera ngaito kobeka a boys boarding school ne girls boarding school egetote byo mochumba to bwatesi ale ko batebya na inje nimbangete emekutano yane muneye injengo cha gukora kire sublocation nje mbatebinga egento kiane ndagaire gukora nekinda gaire gukora nek gosebono sava Cliff Gisairo natukuterare engana buna constituency yune chikona chwa asate abaterigo chikona chwa kurende na chikurwanerera abamenyi bonsi chikona chwere moiro borairo goro ganja koko batebinge constituency kona chwa era sima referendum kwanza ekoro echenche katiba gere katiba very specific teringi chengi gore gyosikiari nja ko barika tinkonyara igonko endambaligerie nibo uwezo fandi achira abasai tafadhali kabamo ekerongo cha gutangaza inchuo ye form ichoria nyora 50,000 mune grupu nyora 1,100 inchu igore gento kelikyo gusambirira kwante byali asate abanachikoligereria birengerere byabamenyi
na gokora amagenderero atabwati bwanchereri bonde bonsi yego chikonkonye kerenga kirina tebete ngana abana be secondary batoseri kende gaba iboli mokonye kabana basome nichegikerani kurwase bunge ya Kitutu Masaba igotoka ime kaunti Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi yamono murikite Job Mahangi kurose kaunti ya Nyamira soroboti rwasenchira joboikirano bono gotigana ne Job Mahangi ni goto kumurekera ndabereka gokorekane skuru ya Maxwell gotoka asensemo ya sameteri tukuri ya lero ni gori ingili tukuri no gocha sabarekero bale kurwe byegwa gocha sabaro kiwo bali bakara byamatemo akarasana Isato maiga yamatemo manako bakago soka ni gochinga kicho bagani aho baikirana somo yigoyo gati yabo no mogeni orengo monene kurwase kaunti ya Nyamira oyubego Romo Senator we kaunti ya Nyamira kongo mugeni yukira na somo yigaburi tukulia lero kongo mugeni ka ukona kurwa senseme yo ligakiria bikore byo bosari ere bikokorekana nene asorgongo rwa Gusii umurikito mirdedi mumanyi nigakira na senseme yo na gotwariganira roboti rokubwatia lero twabwatiri tukulio prize giving ku sawadi ya sabana bakorete bya bana wito bakore bya kigima umutangani abwate 421 yugo mwisa abwate 347 emini yarenge 386.7 kikiman tole tayare naende ngagete twe coordinate ase junior high school ege kogera junior high school te koba onye ICT tiyo mbinde bya mitandao naende aso kuyariga ni wito tuwe ariga ntigolo ya mitandao yeye erapito ya computers it's up and running. Wanafunzi ambao wako katika shule ya private namatuko amakeigo aetire maiga ya matemo ye kirasi kya gatano na gatatu gosoka imensi ya Kenya aso mwaka wechiri buibere na merongebere nebere asebono abaiboli bagendete kweroberia iliogoche kwenyorera amabaga ye kirasi kya kianda aso mwaka yoiga Imeye kaunti ya Kisii ase skuru yoboroso ya Maxwell Academy yego toka imeya sameta nigo abaroki wabachengerwa asogweta amatemo ase omoyega bwoko ba kerambu ya mono ase gati ya bali baikirana no moseneta we kaunti ya Nyamira okongo omogeni ase boigo abateneri bechinsemo au baikirana no mo director we skuru yo nigo abwata ya iga lero twabwatiri tukulio prize giving ku sawadi ya sabana bakorete bya bana wito bakora bya kigima umutangani abwate 421 yugo mwisa abwate 347 emini yarenge 386.7 kikiman tole tayare naende ngagete twe coordinate ase junior high school ege kogera junior high school te koba onye ICT tiyo mbinde bya mitandao naende aso kuyariga ni wito tuwe ariga ntigolo ya mitandao yeye erapito ya computers it's up and running. Omo seneta bwe kaunti ya Nyamira nigo airari bagaria bene na kugania sector y'ikisemi go cyakoba abarokigwa amabaga wanchereria konde gotayo wanafunzi ambao wako katika shule ya private tunaomba kwamba wakati tunafanya selection ya kuenda shule za upili hao wanafunzi ambao pia wamefanya bidii katika private schools pia wapewe nafasi waweze kufanyiwa selection ya kuingia national schools. Wazazi mnakubali hapo? Wapewe nafasi ya kuingia national schools. Hivyo yetu ni kuomba wajumbe wetu, our members of parliament wanapo fanya selection ya wale watoto ambao watapata bursary waangalie wale ambao wametoka jamii ambazo hazijiwezi. Waigo nigo agikeria ebikore bya beire bikoene kigwa asama tukabwango iga imeyorogongo rwa Gusii na kugania serikali koimokia egetambokero iliokeania ebikore byo tena kilomita 1 kutoka hiyo shule pale Egesieri mwalimu mkuu mwingine ambaye ni ndugu ya manager wetu wa KCB pia nimeona watoto wawili wamekatakatwa wamechinjwa wamerushwa kwenye shambani huko. So tunaomba serikali yetu ihakikishe kwamba mambo ya security, mambo ya usalama, hatutaki tukue kama Mexico ambao hakuna sheria.
Sisi tulifundishwa sheria kwamba mtu akifanya kitendo ya uhalifu, kuhakikisha kwamba wengine hawata kuwa na tamaa ya kufanya uhalifu, huyo mtu anasakwa, anashikwa, anapelekwa mahakama, anafungwa. Ase chinga kecho nigo agania Abagusii gotwara obomo iliogo chio kwenyorera amabagaye biroge binene ase serikali. Igonda itoko basabanga kotokaenda mutua tokwane rugeye nabo ndonya gukwana ngikerogo gito twagatwarire birogo byo PS ngaki yentaranya baragerogo byo PS igekerogo kigekorogwe ikyo solicitor general na otomento kwane muna Abagusii ngekerogo kigechararia ndiche Gusii. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Mildred Momanyi mbiya mona soro bochirwa senchira yoboye kirano bonogo tigana no muri kito Mildred Momanyi igotokomerana na Josephat Amisi gose ndemo Stephen Moncho murigereria ribono tomaye kurigereria amange ndemo Stephen gagotomanyi buna ekyombe kyaboroki wakorwa ase university abo bono bakorwa sensemo ya Bonchari ise yokyombe kyabo kamanyekanete buna busa Bonchari University Student Association ritukoria lero ni gobono gyatiania baraibabo ayamaiga yobo chori gokorekana senchera yabe ngati abali baba gotianigwa ingamo no president gwekyombe kibwas ochora ekoreko no MCA kurwa se ward ya Riana abagati yabali baikirana asomo yogo Ndemo Stephen Namange. Ensemo ya iterio nigabaro kigubecho University ba Bonchari inseri ya buli ya Bonchari University Students Association busa vaikirana asomo yega bogotiani gukwabara ibabo bakere tuchikura bwango iga. I, Ogoti Moses Samuel, being elected as the Secretary General of Bonchari University Students Association, BUSA, do solemnly swear that I will diligently, faithfully, impartially, and honestly discharge my duties as per the law established and the laws of Kenya without fear, favor, affection. So help me God. Comrades, power! Gati yaba bwatani korwa Bonchari baikirana na amuna babwatani korwa visi ya CDF Bonchari omo MCA Victor Omwando, Kevin Mosomi, Douglas Ogari, Dennis Orioki na basaya bange abaru abosemi bwabo asobora yobwo ya. Na gokira sana kusangana barabuli tukori rero na ende nabagokeire aso kotwara omoyo bogotene birugebi ekero borai bwa mambia ndero bogochaka igo abale babuwa chikura gose babwete chikura baeru certificate rero na bakiri ngambia mono sana na ende egasi baerwe bakorere abanafunzi bamwe begasengia elinde union ya bebe nkongu na ende ekorekana ni gontagete amaliye yani namba ya abana bonsi pi bari ki university Kenya ga baba so office ya itoga ikiara wana uri ne chingubechu kusengo igori chingubechu ore tangi namba ya banta bonsi ligere to bamanyenga Bonchari ya ito eto bwata abana bari ki university college banga naiga obo mobwa basai me Bonchari mbwakirwe koko eliogo skibosio amagani abo. Again to yokango basaba for BUSA to be alive we kamotu wale engagement na wanafunzi every now and then ngere moja mwende school mwachirani union ya wekwa kumako basai bwa gubuja onge akunyo kwa musai bukimi akafoti bwa ku to basagwante gentekyo use nane bukoga tabanga. Remember your great time the days of your youth. Abaraiya bachore bakura uno monyakerogo mochore obusa Boaz Ochora mbaru eira yobokorerio buya ime Bonchari. I'm the new elect BUSA president ya wanafunzi bonsi ba Bonchari ndeno mo komone sana kwa ewekerogeke na ande gonchora ende yo egento kende yonsi ba gontebi kende yonsi tutagete tochamo sobwamo tobwatira na wanafunzi ba Bonchari tokorera wanafunzi abegasi na ande ninde noko bwana andi manyetenga kinde no mweshimiwa kinde na barayi baito ba Bonchari bonsipi batogaidi buya batokonya sto tobokonyi nainche gonacha koba kirori aso koba swoni kwa barayi bacho rwalero kwa banafunzi ba university na batakira maya president na barayi bande mwese mwachorwa
Nyasaba senie mokorera wanafunzi gasingia. Kuripoteria Ndizi TV kurwa sehemu ya Itierio, Bonchari constituency Kisii County. Elietariane Ndemo Steven. Biyamono Ndemo Steven Chinsa chia Bonchari Itierio bono gotigana nayo omusacho yo mumaiga yogwetana na chitaoni bunecho korasega kemieke ikominiko mori erandego ikasenka yaye gotoke mborogo elikonyara kwegenderia ne kubwatrania samangana rengete oburemyo musacho yo serida Richard Omosa nigabereka kwa chitaoni aho asega ngabuna nigarenge chokora asabona tebere na chwekinia asense moyo wikirania magendero asenka yaye Josephat Amisi na mange. Safari ya itoni yatoira eyemo ase yemo wikira ase ekenyoro kiemborogenge egegotoka imiara masha ime constituency enyalibali masaba nase ekenyoreke twa momeire Richard Omosa ase literi bosani Dr. Sam. Okay, njasa marieta nengoro ku Dr. Richard Omosa aserieta lyo boteri bagondo kanga Dr. Sam enaliye nickname yane yo boteri ase enga kentambe Richard Omosa nigo anyalete koba gakoba oyomo bwa bana bali bagutara kurwa aso mucho yomo guchia soyonde elikweligeria engelia yabo yakira lituko ase litalinde echokora ase na rure na tambe by the way na etaira mange most of all njena alenge town estate boy na alenge na karobotire isko njena kanyura maru enya sore njena kalire bakeshash ibyansi na gatumekire nonye nabo magega ya Richard Omosa koira na asenga yabo niganyalete ko baga gwesoya ane na sobolemi na kwenekia ngutwalire nkam yakonyara ko baga koligeria lituko linde aselinde ndugu yane Koroku Wilson kerandu set town njenga changa ngaga kerana chitendo chenya sai nagendete konya gondore kanira sobuguma bwane na chenjiri kubwabire na kabeire gokora town. Okay, njebono ngaga nobo lumingo kora nebi barua uchimansa mata no bukombe no ngo chimosti na ngaga konya kolema inere gasi ane timbu atigasi ende onsi na ngo kora tofauti neyo eke wa kiobotelia goche ase Richard Omosa niyo kianyale ko bake gwesokia ase boigo anyale ko baga korosia matera mange na koenekia buna onyale ko baga kunyabanga elinda nyale ko baga ko yasokia ase nchira yobokeranu. Okay, njenje by the way Kor town itare ndie nanye chakiritare ngakina renge nyakoe no nchenore bunango nyagutara go konyora chira msie chiko nyagocha kera chigo chega sometime na chanali kainse trem se chinanya go train nanyora bunango nyakolika evasi ko nyagocha mo nanyora chorus evasi ne rap choke chigo cha chinyana kunobo mabole bono nigo Richard abolirie onde bwensi obwato kuganio kuya anyare ko baga wesokia elinda mo bwatesie anere anyare ko baga gutumia ekewe kekyo bateri buya ase obugima bwaye bwakira litiko nje doctor bwango kwanaiga timbu ati mama na tata na bado ndugu yani nere asirete bono mucho yoito njira nere timbu ati onde bwensi ora support batingo temane ko irwanira trist kalingo nyora gake mahitaji anengo ngo bisande ngire no re studio so ngoma yani nche aso pande anengo sabanya sai na ko nyoro musamario mu yorankoni angire studio so kia matera yani abongo tebambu ya mona senya sai to chayo mwana wo monto Dr. Esa ulima mbimboke mbalenga bamanyete Dr. Kaningi kase na ikire mbalenga bamanyete Dr. Kanintige korara isiko bono nigo omosani oyo Dr. Sam asiriterinde Richard kurwa sekenyero kiaboge kenge anyale ko baga kuburia omusamalium ya nyale ko baga wesokia na kumubwato koboko elinde na iranyale ko baga kwegendereria anene etalanta eyo botelia abwate wekera boniga niganyale ko baga gosokio gotera komo asebo igeni wanyale ko baga kumubora yene kingonyale ko baga koira na studio na gosokia amatera amange koripoteri gataseni Ndizi TV kurwe kenyero kiara masha ikikere wodi ya Masimba ime constituency nyalibali masaba county ya Kisii eliterana Josephat Amisi.
Mbiyamuno mulikito Josephat Yamisi soroboche rwasenchira yoboyekirano bono gotigana na yumoncho muri kumurekera kurwa Chinsa muchinde aliyagendrete gokorekana nelibu na umusangirekano bwoko bureta mabawaziri amuna abarai aobe serikali asirito kulia kabiri ni gogendra gokorekana nsemo ya Nanyuki kutoka se county ya Laikipia omurai wense William Samuel Ruto ngati yabageni bayika nsemo yina kwigura beno umusangirekano yo abwasate buno kubwatira nankoro rasate birebo igomba chikoenekia abuna abarai bonse ya serikali ya Kenya kwanza ngwikirani baramagendero gochiase abananchi. Every government program that is in place, we must assess whatever that is in the best interest of the people of Kenya. We align it to our program and make sure that those programs are completed. And as we build our own programs into the next budget. Next budget must reflect the priorities that we have and must also carry the completion of all the other programs that are in the best interest of the people of Kenya, because government is a continuous enterprise. It is my expectation that each and every one of us must work beyond their village and their county. Each and everybody here must appreciate what Kenya looks like, because you are the PS for every corner of Kenya. You are the CS for every corner of Kenya. And your service must reflect the national responsibility that has been assigned to all of us and to you in particular. Achinga kiyochiba igomurai wense William Samuel Ruto ni gatebere bunamba chikobeka ebikaro byabene elikonyara goikera okuyigwana no kubwatana kwemegati y'abajumbe n'abayigo n'abaseneta ekero bokorri bogendrete kuri wo gochiase chi county ao. We are going to have a session tomorrow with our members of the legislative branch of government, and we are going to agree with them how the people's representatives elected as members of parliament and senators are going to work with us so that it can be possible for members of this administration, cabinet secretaries, to go before parliament and explain our plan and prosecute our agenda and answer to the people's representatives and be able to inform Kenya and Kenyans on what we are doing. Gotigana na yubono ni gomore weke amaka ODM murera morodinga amona abwatani bo mubwazimio litukulia lero abatorege karokia bene ase county ya Mombasa ukora kurwa senseme je mana abwatani ba azimio aniko batebuna ekirenga kiabekene no ko ne kibuna ba Kenya nkonyora wara amagendro ekina kibagendreto kumurekera aso imereira ni gatebiruna o mubwazimio ni gobotigarete botene nabo igombogendre kumurekera serikali eliko ne kibuna serikali ngukira niere chira chirichia se yabeteke kurwa anechinga kiche campaign gochiase abananchi. Sasa naona wale wengine wanaenda kusema nguvu ya ODM inaanza kudidimia pwani, inaonekana adui na penya anaingia ndani na kadhalika. Sisi tunataka kuona kama chama chetu cha ODM imekuwa na nguvu. Mnaka vile unavyojua tuko kwa mseto ya Azimio coalition. Lakini coalition is as strong as the constituent members of the coalition are strong. Katiba mpya inasema kwamba there are two distinct levels of government, the national government and the county governments. The two are distinct but must cooperate and work together. Hiyo iko ndani ya katiba. Kwa sababu gavana akisema tutafanya pamoja na serikali kuu, sio ati yeye sasa amedefect ameenda kwa serikali hiyo. Serikali na vyama ni tofauti. If a governor says I'm going to work with the national government, does not mean that governor is defecting to Jubilee, to UDA. Sisi kama wanazimio tunataka kuona haki imefanyika.
wamechukua wale commissioners wanne wakiongozwa na Bi Cherera, ati wanashtakiwa ati walifanya maovu pale. Yale maovu ambayo yalifanyika kimo ya juu zaidi yalifanywa na Bwana Chebuchetha. Na boigo chinga kiechigati ya baraya bono bakoko boko bagandete ko bwatane boigo asana wo mubwa Azimio ni go batigaragote yabuna barobu na Azimio bagendere kurigereria manga yali abante ko ikiranigwa anene asensemo ye serikali chinga kieche baraya boigo ni wamochire serikali ya Kenya Kwanza asogote yabuna ni go serikali ya berge ko batiga isiko abaislamu. Hapa Mombasa viongozi waliopita walifanya yao, na tuwashukuru kwa yale yao ambao walifanya kwa kadiri ya uwezo wao. Kwa hivi sasa tuamini sisi ambao tumechaguliwa kutoka kwa chama chako hatuta let down. Tutafanya kazi kadiri ya uwezo wetu kuhudumikia watu wa Mombasa tukiongozwa na Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir. Kwa hivyo yule gavana aliyetoka alifanya kazi yake, na huyu aliyoko sasa tumuombea ashike pale alipo, asonge mbele ili kazi iwe nzuri. Mwelekeo wetu ni wa chama, na tunamtambua rais wetu wa chama ni Raila Amolo Odinga, na sisi tuamini tutafanya kazi kwa kadiri ya uwezo wetu. Sisi tutakuwa ndani ya chama, wanachama wa ODM, tuko imara. Kweli ni huo, umechagua baraza la waziri, hakuna Waislamu, wako kidogo peke yake. Umechagua ma-PS hivyo hivyo. Na sisi we are here in Kenya with a very big population. Gotigana na yuko gendra kumurekera mangana rengete na siasa kati ya bara ikurwa se county ya Laikipia bakura wono mugavana bwe county ya Laikipia Joshua Irungo niko batebere bagochigotigara kumwegerera omukonyi w'umurayibwense Rigathi Gachagua anasoburaibwa yagendrete goikerania yaniga gocha matuka make maiga y'omubunge obumula Jackie Wamboka kotebura nacho kweti muswada se bunge asoko ni kumwaka isiko omukonyi w'umurayibwense Rigathi Gachagua niko chinga kibatebere buna Rigathi buno omukonyi w'umurayibwense tukira nimerobelia ya senchire bwendete sabara yabo kurwasema ya Mount Kenya ane county ya Laikipia batebire buna omukonyo murayibwense Rigathi Gachagua na bwente gosikwa erikoye wali bagari ya bene gwikira nimeremo ya buno omukonyi umurayibwense. Na haya maneno yanasemwa mambo ya deputy president ya kwamba kuna wengine wako na mawazo, kuna wabunge wengine wako na mawazo ya kupeleka motion ya impeachment ati wanataka kumuimpeach. Sisi tunataka kuambia hivi ya kwamba sisi kama viongozi wa Mount Kenya, Rigathi, mheshimiwa Rigathi Gachagua hakuchaguliwa akiwa wa Mount Kenya, lakini ako na haki ya vile alifanya. Tunataka kuambia hawa waheshimiwa kwamba wanafaa kuheshimu watu wa Mount Kenya. Wakirega Rigathi wasifikirie ni Rigathi kama binafsi, waone ya kwamba ni Mount Kenya, na Mount Kenya ilijitokeza na wakaenda wakapiga kura na wakasimama na serikali ya Kenya Kwanza. Sisi tunataka kusema wakati unaanza kuingilia serikali ya William Samuel Arap Ruto ukisema ati ni Rigathi, unalega watu wa Mount Kenya region, na sisi hatutarudi nyuma. Tuko gagare, mwakitaka turudi baka hiyo bunge tutaigia sisi kutoka mashinani. Sisi hatutaki mfurugano. Uchaguzi ulimalizwa na kasi ndio inaendelea. Na tunataka kusema hivi, nyinyi mkiwa murego wenyu, sisi hatukuingilia nyinyi. Na boigo omutenene wekembe kia Youth Development Fund Faith Lucas niko bona nyaraga kubolia basaya ko ene kibuna ngweso kibale na konyara gosaba chibesa chiaba sayo korwasike ganjeke kia Youth Fund elukonyara gwekinya na kogendere kolengana ni gata biruna chibesa chiniko chibekira nsema so konyara ko ene kia basaya nkwekinya bare ana chinsemo cyo bonchererya chisemi na boigo asensemo joboli miniga yakwa na yamaga yo koletaro yabo oikase skuru ya African Talent yogotoka se county ya Kisumu. I'm urging young people, please take this opportunity that we are offering through Youth Fund and create a job for yourself, and also you will be able to even create a job for other people within your community as you solve a certain problem in that community. The Youth Enterprise Development Fund and its parent ministry are going to work hand in hand with us so that when children
who have been thought to be unable to produce things which are good, whether they're children, whether they're youth or adults, then we have some people who are able to give us financial capacity so that they can be able to realize those markets and be able to sell their goods and make those large enterprises. Amatukabiruka amaiga y'omuwaziri w'obulendi Kithure Kindiki kurugo tindiko kyasamenyi be county ya Baringo kone kibunango kora barobo sali n'obusaga ne bwabere bokolekana Chinsa emicho nigo bono muichano obwatetense asensemo ya mahigwe gotoka se county yo aya maiga y'abasali naboiga babegwa konyara gosaga n'abantu kurasensemo na kubatikira chinkoma chintinde abwasi babere batigoro chinkoma chimbe mono igoni kubanyara gotaba nenibo anene tugo gati yabone chombe chimibere amo nenibwende Umerudisha watu wenye walikuwa wamesettle pale pengine, unaambia yendeni kwenyu, amani imekuja. Hii ni amani ama hii ni tabu hii? Iko wenye wamerudi makwao, lakini saa hii wamerudi tena penye walikuwa. Na walikuwa wameenda nyumbani. Saa hii wako njiani wanahangaika. Kwa hapa especially la Maiwe, watu hawakulala manyumbani. Watu waliama wakielekea pande wa Kabel na mahali pengine kwa sababu ya hofu ya usalama wao. Watu wetu wamepata jeraha wawili. Na hata saa hii tunasikia kuna wanaume 5 hatujui mali iko. Na ng'ombe 150 hakuna hajarudi. Na watu yetu walikuwa tayari kurudi kwa kambi, walikuwa tayari kurudi kwao na kufanya maendeleo. Tunaamini ya kwamba tunataka kubadilisha nchi, tunataka kupanda miti, lakini saa hii tumehangaika. Gotigana na yubono nigo abarai kurwase county ya Kitui bagani omuwaziri w'obulendi Kithure Kindiki kone kibuna obulendi ngobe kubole boisaine anasensemo ya mwinge kone ngana bari yabuni go bagandi bono bali batugete chinkamia kone kimbali go chira senseme yuneganga yugo chikolisia asabate buno chinkamia chinigo cherera abasalia konyara koimukige tambokero nagosegeto boibi amono bosalia senseme yo bano nigo baro kurogotina kogani buna bali bakolise chinkamia ya bwasenseme ya mwingi gorosi kubaro rodi modyoke liko nyara gokeya obusalia asenchera yoko nyara gotingyo bulendi ase enseme yo. Leo kesho tutaishi kwa amani. The decision that has been taken that from tomorrow ile kichaka ile game reserve kusikue na binadamu kwa hiyo game reserve. Na wale wanyama wanatikana pale ni either dik ama squirrel ama rabbit. Kusikue na mbuzi, kusikue na ng'ombe, kusikue na ngamia. Kama ukame kwao kuna ukame, hata huku kwetu kuna ukame. Wauze ngamia, mvua ikirudi watanua ngamia nyingine. Hiyo ndio ninasema. Na sisi watu wa Kitui hatutakubali kuendelea kuishi kwa shida na watu wetu kuuawa. Serikali, the government is on top of this and this matter is going to be addressed once and for all. Hizi kwa amani kama ni patrol tumefanya. Juzi tumekuwa Kavu market, tumeshinda huko. Tumetembea Katelinge, tumeenda Mashungwa. Alafu tunasikia mtu ameuliwa tena. Tunaweza endelea na hiyo kweli? Kwa hivyo hii maneno lazima tutatue. Nago tigana ibone komiti y'obulendi kurwasensemo ya Kitale kutoka se county ya Trans Nzoia ni golitukolera batoro musangere karamu na bonchore kurwasenseme yo eri kunyara gukonera na kumulekera amangana lengeto obulendi ya senseme yo na soko nyara kuligena aliaya ensemo y'obulendi yabereke ikerania ni gago chamaega y'obulendi koroka na kurena sasa matuka bwangaiga ni gochinga kyensemo y'obulendi bate abunamba tayari kubwatera na amana amenye kurwasenseme yo eri koneke bunango siri baro obusalia bwa rokane asensemejo na boni gensemo yo bolendi boigo bairige tambokero na kwa boli amenye bensemejo wakoroboti chinga kibakora obusari bokorekana ilikonyara kumukege tambokero kia bwango konyara kolenda bamenye kurwase ensemejo. Wale ambao labda wanafikiria kwamba kuna njia rahisi ya kupata pesa, ya kwamba jamaa amekuja ameiba mara moja mara mbili anataka kuiba mara tatu, wengine wafikiri kwamba hiyo ndio ilikuwa njia ya kufanya biashara hapa Kitale, mambo hayapo.
Ukiona mtu anafanya tabia kama hizo mara nyingi, vile mimi najua ni kwamba appointment yake na Mwenyezi Mungu kule juu ni kama inakuwa signed. Ni kuitwa, anaitwa, anang'ang'ana kuenda. Na tutamsaidia, ndio jukumu letu. Kama anataka kusaidiwa kuenda, atasaidiwa tu. Katika tauni yetu mtaona maofisa wengi wa usalama, kila street imekuwa covered, na ikiwa kuna mtu anaona jambo lolote linatokea, kuna maofisa wako karibu pale. Hata kama hatapiga kamsa, anaweza kukimbia pale kinyemela na kumwambia afisa kwamba kuna jambo linaendelea pale, tunaweza kufanya ile response ya haraka. Kwamba washirikiane na polisi, maofisa wa usalama, ili usalama urudi vile ilikuwa, watu wafanye biashara. Sisi kama county tunataka watu wafanye biashara 24/7. Na hawezi kuwa kwamba mfanya biashara ameamuka, amefanya kazi, amerokota pesa zake, alafu mkora anakuja na bunduki, anakuja kuchukua fedha hiyo. Haikubaliki na haikubaliki kama kabisa. Kwa hivyo wala ambao wako na hiyo nia kufanya mchezo wanafanya, wawache ama tutawachisha. Mochumuli bono inyora ni gogendete kotengera Ndizi TV bwansubo mugusina bokwendera gotobwate gotera semeli mtandao samya faiza boko Ndizi TV News Digital nabega semeli ya YouTube monchumuli gina bote na buna Ndizi TV News irenyore ayamone ya namanga soroboti rukurwa asenseme ya transit nzo iya ni goro gotero mutumoko mokenyera wantoke na sentunde ya kabire ntogendera komanya mange karongo chikualigania oyo mintokuru asenseme ne studio demo 7 captain number 001 atomanya mange anekurwa asenseme ya hiye chigosorito sukatinganya machenkura na sentunde ya kabira semesa ya Amayia.